Matutina 2015 para dama y caballero, pero tin un Dios ten cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Bom dia! Hoy Dios tem algo de amor para compartir con nos. Bota claro? Corda compartir el audio aqui e assim, bota bendicionar outro com o amor de Deus. Hoy nos estão a chamar 4 de abril 2015 e para hoje o título de nosso devocional da uma história de amor, providência e fé. Láganos começar com palavra de oração. Oh, nos querido y buen Dios, nos está agradecido y nos te amamos tanto, Señor, para tu palabra tan bonita de ánimo y de fortaleza que vos pinta compartir con nos. Ahora también, Señor, la nos por escuchar vos y que nos vuelve nuestro corazón para recibir vos palabra y compartir con otro en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación da guardo allá en el book de Génesis capítulo 24 versículo 67. Y ahora Isaac ahiba a Rebeca dentent de su mamá Sara. Y él toma a Rebeca y Isaac abira su esposa. Y él estimé así Isaac haya consuelo después de muerto de su mamá. E acaba Abraham estava roupa bio. Ora que ela pone su servidor Eliezer ura, que ela não busca uma esposa para Isaac for de den moena cananita, pero for de entre islan de su mes linhaje. Assim está, que Eliezer a sali para vai buscar uma esposa para ele de su chão. E servidor a baina e pos den a tarde, ora que moena ta bincoe água para ir a casa. E ela hace oração na Deus. Tem o book de Gênesis 24, versículo 12, e tabisa, o Senhor, é Deus de missão a Abraham. Por favor, dá-me éxito awe e mostra misericórdia na missão a Abraham. Anto Rebeca, o mucho mue, mas já bonita, que estava a contestar riba e teste, a aparecer. Ora que ela guardo pedi, ela dona e servidor água para beber e também na sua camel. Deus a guia e homem de idade aqui, na eu de primo de Abraham, contestando sua oração na e tempo apropriado. E a autora senhora Helena G. White tabisa em book de Patriarcas e Profetas, capítulo 11, página 175. Se dia guiança divino, Mr. Ward busca tem oração, lo Mr. ta promete toma passo que tamara persona na outro para vida largo. Eliezer explica o motivo de su viaje na família de Emoe joven. Turgente a reconocer que Dios a intervenir. Ela dona regalo e o servidor e Rebeca su família a preparar o compromisso. Pero que tal de Rebeca mes? E não estava nada de bisa arriba essa aqui? Su família apuntre lobo que vai com e homem aqui? Rebeca a contestar afirmativo. Su contesta positivo também a revelar que estava joven de fé. Ela acepta de guardo separar for de su gente vayendo hobileu para topar su futuro esposo e a começar a aventura maravilhosa de matrimônio com o homem bom de direção de Deus. Finalmente, llega a Palestina. Rebeca hace el viaje largo y en silencio, haciendo oración, confiando en Dios. La historia de nos que ahora llega cerca, Isaac
a sali baiqueiro den kunuku y Rebeca a aparecer den su vista. Por fin, Rebeca y Isaac a topa cara a cara. E paciencia, e fe en Dios y e confianza den nan mayor nan a duna fruta. Junto nan a forma día pareja nan más sólido de den Bible. Ahora llega el momento para nan entregar na otro. En el book de Génesis 24, versículo 67, esta avisa, y ahora Isaac ayuda a Rebeca dentro de su mamá Sara. Y ella toma a Rebeca y Isaac abira su esposa. Y ella estime. Así Isaac haya consuelo después de muerto de su mamá. Mi querida dama y mi querido caballero, Dios que como necesidad nan ta. Tiene duro na promesa aquí. Deleitabo mes den Señor y él lo donabo deseo nan de po corazón. Salmo 37, versículo 4. La ganos reza. Tata Santo, danke pa bonita historia de amor aquí. Bo conocer necesidad nan de cada de nos. Bendición están casados y están solteros y ayúdanos para nos por goza tiempo y espera con paciencia en el nombre de Jesús. Amén. Amiga, me quiero desear un feliz día. Bonita historia. Queda con el amor de Dios tiempo vida. Te mañana con Dios su poder. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero tin un Dios den cielo, un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual, 13 en el voz de Nairalyn Felicia, hierba ta seca, flor ta marchita, ma palabra de nos Dios ta permanece para siempre.